Ovo će biti najbolji kolač ikada napravljen. Pipi. Moje remek delo. Vau, bravo Pipi. Šta je bilo, Ćuri? Najgori dan ikada? Recimo. Danas mi ništa ne ide od ruke. Možda čak i najboljima treba vreme da napune baterije. Tada, ove su pune. Roditelji su mi kupili karte za najbolji Luna Park na svetu. Onaj gdje ima najviši roller coaster ikada. Da, idem sa drugaricama sad za vikend. Super, baš mi je drago. Ova igra je bez veze. O, šta mi to imamo ovde? Pipi? Priznaj da kriješ nešto od mene. Šta? Znam da u kuhinji kriješ teglu sa kolačićima. Pipi, to su moji dijetalni kolači. Tebi se to ne bi svidelo. Laži! Ovaj put si se izvukao.